amagambo mpaye mbabwira nimba mu mutima wanje hatarimo misyo yunga abantu n'Imana kuko nico Kristo yadusigiye ni ukuri bizashira. Ikiyumbe tubamwo nimba kidafite misyo yo kunga abantu n'Imana ariko kikagira misyo, abantu benshi bagiye bakorera abantu amayitaje nibo babasanguje. Ibi ngibi sa makuru y'imbarirano na makuru agenda ba kwisi zitandukanye. Umuntu akaza gukorera Ruhanama gahunda ngo amusengera atera imbere ariko akamusubiza inyuma. Jamen. Kwani tunaenda mbinguni ama tunaelekeza watu kwa Kristo ama tunafunga njia hiyo? Wewe unamuita mtu ili umuhudumie kimwili na kiroho, lakini wewe ukamugusha kweli uhayuzara nawe ufite abakobwa n'abahungu ukagira ngo wewe abawe bazatera imbere. Mwamagara abantu ngo mubakorere amayitaje mukabakorera gahunda bamwe bigatuma batazashaka. Murumva uyu mubabaro umwana w'abandi akabyara bitari ngombwa umubeshe ngo ugiye kumukorera gahunda ngo kugira ngo azashaka. Jamen. Uyu Yesu tugira niwe ngoza kwa mwelekeo gani? Wewe hauna matunda mazuri. Jamen. Yesu yuwaje, kwani wewe umejiandaa? Benewa mureke kuzamureba ibihe tumaze mu kanisa n'ibisirimba twasirimbye nikorasi twateye. Uza wiherera utari kumwe n'umugore n'abana wibaze n'inshuti zawe wibaze ngo koko narahindutse, nahuye na Kristo. Nari kubabwira ibiranga umuntu wahindutse ariko sinkibivuze kuko iminota yanje yashize. Warahindutse kubera iki mvuze rino jambo? Birababaje biteye n'agahinda abantu turi mu kubona bamaze imyaka mu ikanisa. Umuntu wagarara hano agahanurira amahanga, umuntu wagarara hano agatera ikorasi abantu bakanezerwa tukika hasi, ariko ugasubira ukamwumvaho izindi mbuto zinyuranye. Narya marira wamubonanye hano ku gatuti timwaye mubona ko tuzatuma imbaga nyamwinshi irindagira. Nimba jewe abantu barambonye hano gapapa kuko iyi YouTube nayo ni ikindi kintu imaze kuvuga ibintu byinshi izi jana ibintu ukutuvugiya uku mu minsi mike biraba byageze ku migabane y'isi kandi ni byiza. Nibamara bambonane ayandi makuru anyuranye nayo bambonanye hano timubona ko tuzayobya imbaga nyamwinshi. Yesu yageze abwira abafarisayo akababwira ngo ibyo mbabwira ngo ni ukuri, ngo habe na data ngo ni umuhamya. Umutima wawe ni umuhamya ko wahindutse. Nimba warahindutse kw'imbuto zawe zitandukanye n'umuntu wahuye na Yesu. Amen. Winjana mwikorari n'indirimbo zino zo mu gushimisha nyamara naho ngaho kageho bukeya kaga wakumvise nyamara iki naho ngaho tera turi muri concert se hari umuntu uguseka amapwe saragenda tamapwe agenda ko twatugira ngo tugabane mu mwuka muviri ya ba papa korari gaje bari abasore mwigire hano hino mwegere uyu muvandimwe n'uyu ya mukobwa muzamwumva badi mwikanisa agakiza tikaza kaja mu mutima ngo gasiga amatwi. Iki gisirimba muzamushiramo imbaraga mugira imbaraga mu gisirimba ariko ntimugire mu matwi. Agakiza kageze mu maguru ntikagera mu matwi.
My dear, icara imbere papa. Bari uzamwubaha ntimusakuze. Mu ikanisa ntibaza basakuza ko muraseka iki? Uzamubwira utaratibu, agakiza kagira ubwitonzi, ntimukaza mupfa guseka nta kintu kivuzwe gisekesheje. Alafu uzaza mukura mube macuwa, muve muri primary, muve muri baby class, muve muri fuyo, muzamuke, mugende muzamuka amayisikariya y'agakiza. Unamuka mama, tituragera mu gihe cyo kwandika. Muzamukura mayirize kure amatwi akure kumva gukure. Izi mbaraga muzamushora mu gisimba cyo kuzimu, muzamuzishora no mu mutima no mu matwi. Nibavuga mwumve niko gakiza, niko gukura, niko kwishuri. Mwebwe muzamuvuza ipendo ariko wamukoraho. Alafu tera papa. Nyamara berabayo bakora bari maso. Yo Bambwire birago skinewe wazarirenge. Nyamara berabayo bakora bari maso. Bambwire datijano uzanyo wazarirenge. Icara. Icara. Uku tumaze guca kenge. Mureke mbabwendera inama. Timubona mwatumiye abavuga butumwa. Jewe sinzi kugamba. Ico umutima ushimye ko ndaja mu ijuru. Kandi sinzosigara ku isi, sinzoja no kwa shetani. Kera namaze kwizera ntegereje Yesu, nzabana na Yesu. Nzoja mu ijuru bikomera byoroha. Bibumweru shetanaza baroga bataroga, abantu bashamburiye badashamburiye, baterera ibiheko batabiterera, abantu biyoberanya batiyoberanya, bambara ihuzu y'umweru cyangwa yirabura. Nzagenda kuko namaze kumenya inzira ijana kwa Yesu. Ndamutegereje gusa, aracambaye imisyo yo kuba ku isi, ariko nzaja mu ijuru kuko namaze kwizera. Kandi sinoba ngisubiye iwabo w'abapfa. Tibishoboka ntibizonabaho. Za mvugo zo kuvuga ngo izo mu ijuru ntawe ubizi, jewe ndabizi kuko namaze kwizera. Tegereje Yesu. Yoza nyuma y'imyaka 2, yoza nyuma y'ibihumbi 2050. Wakati atakuja nitaenda. Sindinze ngo bazampamye nafuye ntakihaye numva. Oya, kuko navuye kwa shetani ndabizi. Namaze kwizera. Ayo na makuru masha. Ngo bazo amava ngo bazaja mu ijuru. None tuvuge ko tuzoja kwa shetani. Ndebe. Nimbuza ukekanye na kutazojayo ntuzonajayo. Namandi yo mu bugingo. Ayo. Abakongo bazabigira shasha. Kandi tuziranye. Rero mwatumiye abakozi b'Imana. Twese uko turi abakozi b'Imana. Timukaza muguma kuja mu bindi. Umwe ngo ndavuga, undi ngo ndatera haleluya 100, undi ngo ndatera 5. Timubona igice kimwe ko cagiye nubwo hano hakira abantu. Jewe nduwa hano, timuzi ko nduwa hano Kayore. Hazaza umuntu uvuye i Rwanda, dusubire mu gisirimo inshuro 5. Hatereza haleluya abantu 6, kandi ni byiza si bibi. Ariko bazatugaya babone ko hari urwego tutarageramwo rujanye na maturite. Ese mvuziki ibi umuntu tugize ngo ufashwe wese avuge ngo ugize gute. Ikanisa Bishop ni namuyomba Peter Kamusore yaratubwiye ati iriya mu bazungu ntuzi ko ndi umunyamuga atari kuzawuzuzwa bakaza kugukora bakavuga ngo ese uri muzima urarwaye niki kibaye kuruzi urizwika. Hari muri gahunda, hari gahunda zihaye zikoma kuruzuzwa tibiri mu mwanya wazo. Ako kantu naragasigaranya, ariko kubera ko tukirimo naje ndacabikora patro bazayivugwa ngumva ndafashwa. Ayi wawe timwumva ko mumanutse uko muri yidawe umuntu azamira kinini kibishe, ariko iyo kimugezemo kizakimukiza. Uko kumanuka mutikirije haleluya ikinini cinjiye. Ayi wawe
ndakuze gasi ndi umwana. Kandi aho guceceka ikintu kitari cyiza ngo ba patro batazosubira kuntumira, ahubwo boreka, ariko ngasiga umuti uzabakiza nyuma y'imyaka 5 mukazabimenya mutinze, ariko igihe muzabimenyera uzabagirira akamaro. Aka kabiri, twaraye twicaye n'uyu muvandimwe titwari kumwe, ngiye nagejeje saa 10. Kuyo umuntu bamubwiye ngo arabwiriza uzugira ubwoba bwo mu mutima, kandi nta kibi wakoze, ukajuguma ukavuga ndavuga iki, ndahagarara imbere y'abantu mbabwira iki, ndahamya iki, ariko ukibuka ko Yesu afite iyo yagukuye. Amen, amen, amen. So noneho rero izo mpamvu zigomba gutuma muheza umuntu umwanya, umuntu akavuga ibyo yateguye nubwo atabimara, kuko Bibiliya hari n'abayanditse ntibayimaze, baranditse ngo bageraho bayisiga nzira. Amen, haleluya. Abateologiye ndimuzamu baba ngo hano hagiye hasigara ngo nahantu hari kuje ibindi, ariko barabiretse tizobonaho bikwigwa. Amakuru ya Yesu ndiyoja kumpapusha bivuze iki? Ntawovuga ibyo yateguye gusa, ariko nibyo igitaramo ntibizabishira, ibyo umunezero ntibizabishira, ariko porogaramu ni nziza. Abaporo ntidukunda ibintu bene ibyo, iyo babibabwiye ukumbaye umwanzi wanyu, ariko oya tampi nzi ko ntavuze ikintu kibi kibajana kwa shetani, uyitora ayijane. Babwiye Yesu, ubona ko atora shetani amujane karanda uku abahaye agenda umujane na shetani. Se nawe agira ibyiza, uzomara kugera iri uzomumenya. Babwiye Yesu. Turashima Imana kubwo kuba hano. Twaje dutinze nkuko perezida yabivuze Robert, twari mu wundi murimo wa Yesu Kasarani, ngenda nditeguriye kuba nohita nza hano, njyana porogaramu ivuga ngo ndagerayo ngaruke ngere mu rugo nitegure mbone kuza. Noneho dutindayo, nimba mwabonye igihe binje, nimba bahise baza hano, nge nahise mbushuka mbanza kuja mu rugo kwitegura kugira ngo nze. So kuba mwabonye tuza amasaha agiye, niyo mpamvu mutwihanganireho. Ndashimira bano babyeyi, nigezeho igihe kimwe kuza mvuga ngewe icyo nshimye ndakivuga ahari, kuko nza mbona iyo ikintu ari ciza hari undi wocumva kikamugirira neza. Tsabazi abakecuru n'abasaza ko batakiza mu gitaramo, narabivuze bitari rimwe bitari kabiri bitari na gatatu, ko numvaga kindi ku mutima. Iyi Imana yanshize ikintu ku mutima, no kivuga nubwo kitokumvikana, ariko ntihobura umwe mu mbaga uzacu nkaratse abakecuru n'abasaza ko batakiza mu kabi, abashumba niki bandayizeye bari bakibano akabiri kakiba muri Grace. Ariko ndashima Imana ko abakecuru baje, dukomera Imana amashi, abasaza baje, abashumba baje. Muzi ibi nico bivuze, uku natwe ndi turi bato, ariko zino ngeri zitarimo abantu bazabagira ngo ni ibintu by'abasore biri nkaho, kandi ukundi turi abasore, ko turava mu myaka y'ubusore, ko turasatira mu kigero c'abasaza. Ariko izino ngeri zirimo n'undi wo kwinjiramo unafite undi mugambi wo kuduhohotera. Iyo asanzemo bano bantu yotinya, ariko dusanzemo na ba patro na ba ruhanama nabo twomukubita. Yazanye nk'agasuzuguro, haba abantu bagira isukari yihuse yo kwamaza bakamukubita, ariko buriya bazehe hari ibyo tutokora kubera bano basaza n'abakecuru. Bazeyi turabubaha ko mufite byinshi muzi mu Mana mu buzima, kubera izo mpamvu turabibubahira. Kwicara hamukumva n'umugisha, Imana ibaho umugisha. Turashimira abashumba nanone muza kugira ngo muri kino gitaramo n'umugisha. Cyane cyane ndashimira mushumba nyiri iri torero watanze kino kibanza. Ntatekereza ndavuga ati twazagize nk'igihe kimwe iyi speak ubanza nimba ntibeshe zigura nk'ibihumbi 40-35. Ukundi twakwihuza w'igihumbi ko tuza tugitanga ku makwe
kumva abantu bagukubiseho utazi ubukwe burangira bikaba birarangiye. Jewe igihumbi, Paturi igihumbi, Robert igihumbi, Kagame igihumbi, Patrick igihumbi, Prince igihumbi, Anfu igihumbi, Ruhaname igihumbi, Jean de Dieu igihumbi, gutyo jori igihumbi. Uko ibihumbi 40 kera ntimwumva ko naringejeje 10 na bingahe. Uko twoyigura imirimo igira umumaro. Ariko ibi bintu by'uko ububwira bwibi buzabushira vuba. Uko ndavuze so rero mushumba mwarakoze. Amakanisa turi mu bantu bagira uruhare rwo kuyubaka, ariko uko terambere rihari genda riza azagenda remera nyine kuyabona bikaza bigenda bisaba nka kikaoni. So kubukiritanga n'umugisha, Imana ikugirire neza. Uyu musaza naramubonye ubushize mu giterane, ko ndavuga ibintu biba byankoze ku mutima, nisigarana iminota 5 ndayisomamo yicare. Mu giterane cy'abakobwa niho nari nkimubona, ndebe ingene afite umwete urutu w'abantu bakiri bato, ko hari abantu baza bashika bari muri no myaka yacu akicara mu ikanisa kuva ashitse akarinda asohoka, nta mashi nta munezero, ntiyosenga, ntiyotera haleluya, ntiyotanga isadaka. Ako yake kimya mugani w'abatabwa. Ndamureba ndebe ingene ashishikaye akazaru akaviri agakubita amashi. Ndamureba ndavango ndaza nko kuvuga nk'akantu kamwe kuri we. Programme ziba ndende ndataha. None ngo mubone ndabatse uyu ni wa musaza kandi nsubiye kubona. Uyu wacu aramumbwira ntarinzi ko ari se wa Pasteri Bigabo, kandi uku ni manyana yanje, haki ya Mungu. Hako sinarimbizi. Sebuko wa Bigabo neza ni grand frère ba papa barakurikirana. Nubwo ni manyana yanje. So ariko sico ngendereye. Nakozweho kubera ukuntu mbona. Ninde muntu muri kumwe muze hano wogira nka telefone nze ndakugurira ku mata, ko niko nabitekereje. Hari umuntu mwazanye urayamushikiriza? Sawa, icyo kirakemutse. Nuko ndashimira Jorian yari yambwiye ngo araza, niko twavuganye, ngo yabonye afishe ngo ari igora. Wakoze kwihangana. Jora azanyubaka mu mwuka kuva mumenye mu 2015 si cyo gejori i Kigali, ariko kari kakiri gato umutumba akiri umukobwa. Baje na Gisubizo amazi arabwiriza avuga Yesu. Tabatse uyu mukobwa ufite ino confidence nuwahe? Yamarya mapwa akamarya mapwe yaba Heritier naba Fideli, umwana w'umukobwa. Umukobwa uhaye ufite ibiro wawe wamurya amapwe y'igitaramo yose akayarya. Haba umuntu uzurya abana, hari rugo umuntu azatera ikami kumunzu rutundi kami dufata iyiwe akaba ari igira nk'ibitsindo ikiro. Hari umuntu uzutera ikorasi kaminyeganyeza igitaramo kikama gihinduka kikagira indi forme. Hari umuntu uzuvuga ijambo likahindura ibintu cyangwa rikica ibintu. Kuva ico gihe bovuga ibiziza kuri Jori, bovuga ibibi kujya bibiri umuririmbyi yavuga ngo nimekwishambatana na Yesu. Jori namaze kumureba gucya mubona mu imbuto ya Yesu, ntawo mumbwira nabi, imbuto namubonyeho narayibonye ico gihe. Nuko ndagushimiye mama, agira usomera nibamuhe mikoro. Belorikaria urwandiko Paulo yandikiye abikorinto rwa 2:5-17. Imana ifashe nubwo nta mwanya munini ugihari, kuko hasigaye iminota mikeya kuyo nahawe, kandi ndayubaha kuko ni byiza. 17 mama.
reka dusome mu izina rya Yesu. ugende gahoro. Haravuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo, umuntu we, tegera patiri, Imana ishimwe yaguhaye umwana w'umukobwa, ndakwibarukije. Umuntu wese hatavuyemo n'umwe ngo iyo ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha. ababaye icyaremwe gisha. Umuntu wese hatabuze, ntibigeze bakarifiye. Si umugore, si umugabo, si umukecuru, si umusaza, si pasitori, si umuvugabutumwa, si abayumbe barushorezwa amabuye. Iyo ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha. ngo ababaye nouveau créature. Ibya kera, Ibintu bya kera kandi birahaba, nubwo utobivuga. Mutegere bako, mureke kuzuyaza. Nubwo utobivuga, nta muntu utagira ibintu bya kera. biba bishize. Ngo biba bigize gute? Bishize. Si ukugabanuka, ngo biba bishize. Kandi dore byose, kandi dore ibyo byose bya kera biba bihindutse bisha. biza bihinduka. Kubera iki? Kubera yuko umuntu yinjiye muri Yesu Kristo. Komeze Komeza. 18. Ariko ibyo byose, ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze biva natwe kuki? Biva ngo ku Mana yiyunze natwe kubwa Kristo. kubera Kristo. Ntibiva ku mbaraga y'umuntu, biva ku mbaraga y'Imana yiyunze natwe. Iciye muri Kristo yaramuzanye iduhuza natwe, bituma Kristo akreya Jean de Dieu, amurema mwundi Jean de Dieu musha. Afata Jean de Dieu wa kera aramufata mukuramo, afata Jean de Dieu musha ariwe Kristo amwinjiramo. Jean de Dieu agira gute? Abamusha. Aho Yamara kwiyunga natwe ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kristo cyangwa Imana imaze gufata Kristo imwunga natwe ngo iduheze umurimo wo gufata twebwe. Haguruka patiri, tukaza. Haguruka perezida. Dore umurimo Imana yaduhaye. Kristo amaze gucungura umuntu, dore umurimo yaduhaye ni ukugenda twunga abantu. Aho dusanze imanza tukazikemura, aho dusanze amakimbirane. Kubera iki? Turi abantu bazanywe kugira ngo twunge Imana nande n'abantu. Haleluya. Mwakira ijambo. Nta mwanya ugihari, ndarangiza na saa 2:42. Ubwo hasigaye iminota 4. Dore umuntu wa kera ukuntu aba ameze. Uyu niwe gapapa utarakizwa, utariyunga na Kristo, utarahura nawe. Nuko nari imeze. Timubona ko mfite ubucafu? Timubona ko mfite amadowadowa? Ni iyi miterere y'umuntu utarahura na Kristo. Nuko abateye, nuko abameze. Jori nuko yari ameze, Ruhanama nuko yari ameze, njewe, Kagame, Patro, Joseph, Mwangi, nuko nguko. Imana ifata uyu muntu usa gutyo, uyu gapapa usa gutyo, iramufata imwunga na Kristo. Imaze kumuhuza na Kristo, afata indi shusho niyo yiyingiye. Timubona yuko ari wa muntu umwe gusa? Nguyu ni nurya gapapa. Amaguru ntiyabaye maremare cyangwa ngo abe magufi, izuru ryahindutse, amaso nimba tukura aratukura, nimba mfite amasoso ni yayandi, nimba ndagahonja ni kurya, ariko mindset. Amen. Amen. Ziza zigira gute? Ziza zihinduka. Kubera uwo twagize gute? Twiyunze nawe. Dalili za nyakati. Mtu akiwa na Yesu, yeye ana amani, ana furaha, amebadilika. Maongezi yake si kama ya zamani. Yeye ni kiumbe kipya, hayaongei yake bali huwa anayaongea ya yule mwenye amemubadilisha. Lakini jameni, Tumepatana na Yesu.
hii mambo ya kanisa kuanzia Rurambo, kuanzia Mikenke, kuanzia Mugorore, kuanzia Bidegu, huwa tunamchezea Mungu, tunamwimbia Mungu, tuko kwa makwaya, tuko kwa kanisa, tunaongoza wakina mama, tuko kwa dikoni. Lakini kama wewe bado hii karakta zako bado ni hizi na umepatana na Kristo kweli kweli kweli, wewe umepata okovu. Nimba umuntu akigira njewe gapapa ngisa gutya, ngitekereza gutya, mind zanje zikimeze gutya, ibitekerezo byanje bikimeze gutya, imyumvire yanje ikimeze gutya, amatwi yanje akimeze gutya, imvugo zanje zikimeze zitya, umutima wanje ugisurya, ibiganiro byanje bigisabitya, kandi mvuga ko Kristo yageze muri nje. Kristo sakanwa, Kristo azagera muri twe, agafata umuntu wacu wakera wa kamere, akamukuramo, agafata ishusho ye, akayitereka muri twe. Bibiliya ivuga ngo ntitukigira gutekereza kwacu, ngo ahubwo ngo tugira gutekereza kwana. Nico gituma Paulo yavuze ngo ntidutekereza abantu ngo bishingiye ku masekuru. Yesu ngo tumutekerereze nk'uwavyawe na runaka na runaka na runaka, kuko Paulo yaravuze ngo iwe ngo kera niko yatekerezaga Yesu, kubera kamere muntu ngo yari muri we, ariko ngo amaze guhinduka icaremwe gisha. Sema amen. Niwe yavuze rino jambo aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abahindutse icaremwe gisha, ivyakera biba bivuyeho. Kandi nta muntu utagira ivyakera patro, urabigira izi wanyu patro wo mu ni wanyu wo mu Rubarati arahari, gapapa wo kumugorora arahari. Kimararungu yagaza tubwiraho mu Rubarati ngo abantu ntibagaza bemera ko yahindutse ngo kubera imiterere, ngo yagiraga iwabo mu muhana, ngo bambona akabati no Kimararungu tuzi aya uyu muntu azahinduka iyo umuntu ahuye na Yesu akamwemerera n'ukuri azahinduka. Nta murugo mutaye Sawuli, ariko iyo arahindutse imbaraga yashoraga mu gukorera Satani nizo yashoye mu gukorera iki Imana. Ndasoje kubera iminota, ariko mwanumvise. Reka mba ngenza nkunda nko gusobanura kuruta gutera. Oya sinshaka kujana muzamukenera ngo twirukanga tubere ku muryango ngo muvuge ngo ibitangaza ngo birabaye. Oya timuzamwumva kure, mukuna ngo dushukubitemo ibisirimba 10 kandi igisirimba ndico guha Yesu. Izi ibi niki sorry kwambura ikoti hari ico nenda kwerekana. Igisirimba ni cyiza, tikiza gitangaga kiza, ikorasi ni nziza ntiziza zitangaga kiza, abashumba ni beza ntibaza batangaga kiza, ikanisa ni ryiza ntiriza ritangaga kiza. Agakiza kaba mu mutima. Iyo umuntu yumvise ijwi akaryemerera biza ryinjira mu I know semvuze gute uziko nzomenya na Kongereza kandi singira habe n'ubusa kuri sinzi uko kije mu mbabari. Mushumba ashobora kuvuga Imana imuciye akaba umuyoboro kugira ngo umuntu akizwe, ariko agakiza ntikava mu bantu, agakiza kava ku Mana. Bibiliya iravuga ngo umuntu niyatuza akanwa ke ko Yesu ari umwana w'Imana ngo azagira gute, ngo akabyizeza umutima we ngo azagira gute. Mwumvishije ko kavuye kuri ine timwamubona jori. Dore ubuzima bwacu bwa kera bw'uyu muntu utarahinda. Imbashaka ngo byibuze utayo wumvise tuvuge ngo inkuba zakubise ukigira urugambo mu mutima wawe, zigukubite mu mutima nushaka ubw'igihugu, ariko nuhembuka wumve. Umuntu wakirijwe muri 60 ukigira urugambo rwabo mubana mu murimo amen. Ye twabaje tukareka ikanisa umuntu akamara imyaka myinshi hanze, ariko wavayo ukavayo ugarukanye imbaraga zizogushimangira imyaka myinshi ugaragaza imbuto. Impano ntiziza zizana abantu jamais. Ikintu kiza gikurura abantu kigatuma bemera n'imbuto. Habe na Yesu, ntabwo Yesu ikintu cyageza gituma abantu bahinduka n'imbuto yageza berera.
cya giti cy'umusikoni mugani w'abarundi igiti cy'umutini kubera iki Yesu yagikubise inyundo kirubu inyundo y'ijambo nuko yabitegereje imbuto z'Yesu dore ngubu ubuzima bw'umuntu utaramenya ariko iyi koti birasa nabi ba imisono dore imisono dore amaboko nta forme bifite amabara menshi dore amabara menshi ngubu ubuzima bw'umuntu utarahinduka kandi nukuri narabimenye umuntu ashobora guhanura atarahinduka bibaho zaweze kugwa bibaho shalema tropeniti kina concession legale bibaho uko ni mubibe cyane ingiye narabibonye hari umugore wigeze kumbwira arambwira ngo se ngo kubamubwiye ngo bakongo ngo bazabatega amaboko ngo ariko ngo bakanaruka numva ndakomeretse mu mutima nenda nko gupfa nama numva banteye icumu ndabunda sinicaye ariko narabunze mu mutima ko kereka intiyo gikozwe ku bwoko kurya kiba cya generalije ngo baramubwiye ngo bazabatega amaboko ngo ariko ngo bakaroga hari n'undi kuri microphone ngo bakongo ngo bazabatega amaboko ngo bakaroga ngo bakaririmba ikorari ngo bakaroga ndavuga ati se Yesu umuntu agira Yesu wo kuririmba ikorari akagira n'undi wo kuroga umuntu akagira Yesu utanga meza akagira n'undi umuntu akagira Yesu akagira na Yesu wo kugira abagore babiri ariko Yesu twamenye n'uryo wa Pawulo uyu Yesu n'ujya wa Batimoteyo uyu Yesu n'ujya wa Mariya bageze bafata amavuta ngo mpeza ku mazi yanjye taje guhara ibisheba ushaka kumena yanje ndenda gushira uyu n'urya Yesu wageze ufata wa undi banani bafashe ba Mariya afata ngo amavuta y'umushahara umushahara w'umwaka patro amafaranga bagwenze muri banke ya woyafata ukavuga ngo yishe nabi ngo yasige ruhana muvuye umoja ku maguru ni kwa mfano ngo yama yafata ngo yagira gucya kuri Yesu ariko Yesu yagiraga ishuri baba ngo Yesu yama yerekwa ngo aravuga ngo uyu Mariya karanseze n'umubiri waje ngo hayategurira papa karategura umubiri waje za pasa karategura pasa kubera kusigaranye igihe gito kundagenda nawe wagiye mu bintu bitabaho Yesu azareba umutima kandi uyu mugore Marita yaramaze igihe aba mu ikanisa nubwo Bibiliya itazivuga inshingano yagiraga bigane ariko yaramaze igihe sema amen mubanze mureke badi namwe bino birabareba kimukaza muzuyaza mu ikanisa baye bavuga Yesu zanumva ngira nkagaha iyo mpaye mvuga Yesu reka mpindure no kote icyo narishatse kubabwira niki dore ngubu buzima bw'umuntu utarahura na Yesu nk'umuntu utarahinduka n'amagambo ngibi bimuranga ntibisaba kumureba ntibisaba kumwerekwa ntidukeneye abantu baza kutubwira ngo uyu n'uyu azagaragara amen kandi ntabwo kugira Yesu ntibisobanura kugira gutya abatagira gutya ntibamufite ntibisobanura kugira Yesu ko ari ugutera haleluya hariho bamubwira bataza bazitera hariho bamubwira bataza basirimba hariho bamubwira bataza babwiriza kuko abantu bose Yesu ntiyabahamagariye kubwiriza hari abo yahamagariye discipline yo guceceka yaceceka abantu bakabona ishusho ya Kristo ariko twebwe abakongo umuntu yataragera no ku gatuti ngo avuge nk'ibi mpaye mvuga ntimuzamwemera ko yemeye Yesu iyo umugore cyangwa umukobwa cyangwa umugabo ataratega amaboko ni nacyo kiza gituma biduhenda iyo umuntu akuririye mu maso ateza amaboko uzamba ngo ariko ngo uyu mwana aranejeje ama kurira ntibirasobanura guhura na Yesu niki kibigaragaza n'imbuto kaga ni Yesu wera muri wowe kandi izo mbuto sikagamu zuzera nta bubasha ufite nta mbaraga ufite ziguhesha kwera imbuto ariko kubitiramo ndafite izo mbaraga zo kumbwira ngo ninera imbuto kuko uwampaye agakiza niwumva kuzera kuko data afite amaraso y'ubumuntu
baho habe nanje papa Samuel se muzehe papa uku niwe wonshoboza kwera imbuto no kwera karakita za muzehe papa papa yakundaga igihugu papa ntiyakundaga ko abashitsi barara mu muhana ngo baburare bireta papa yari umugabo udakunda kundi yoriganya undi yari umugabo udakunda yaracahari imana ko ndamuvugaga nkuwiri ya ruguri muhira iwacu nico gituma mpansa no hamuvanga hadahari kandahari noneho rero muze ibyo nibyo yari yarahamagariwe ibintu byiki by'igihugu ariko muze nta korasi yateye mu kanisa icyo mbaye nshaka kuvuga ni imbuto tuza twera si izacu pasiteri muyoboke imbuto twera ni imbuto za Kristo ni Kristo uzawera muri twebwe nkunda kukivuga kino kintu buriya voka igiti cya voka ntabwo amavoka ariyo yera amavoka igiti cya avoka nicyo kiza cyera amavoka bivuga ngo ruhanama ntiyakwera imbuto ikiri muri ruhanama ari we Kristo kijya cyaremwe cyabaye gisha muri we niwe uza wera nicyo gituma umuntu aza bakondikiteri akavuruga korari ntarigera ntarahinda bado hadapatana na Yesu umuntu akaba umushumba kandi iki kintu kiza kintangaza umuntu uyoboye ubusho bw'abantu 45 100 ngoza kwa mwelekeo gani wewe hauna matunda mazuri jamen Yesu yuwaje kwani wewe umejiandaa benewa mureke kuzamureba ibihe tumaze mu kanisa n'ibisirimba twasirimbye nikorasi twateye uza wiherera utari kumwe n'umugore n'abana wibaze n'inshuti zawe wibaze ngo koko narahindutse nahuye na Kristo nari kubabwira ibiranga umuntu wahindutse ariko sinkibivuze kuko iminota yanje yashize warahindutse kubera iki mvuze rino jambo birababaje biteye n'agahinda abantu turi mu kubona bamaze imyaka mu ikanisa umuntu wagarara hano agahanurira amahanga umuntu wagarara hano agatera ikorasi abantu bakanezerwa tukika hasi ariko ugasubira ukamwumvaho izindi mbuto zinyuranye narya marira wamubonanye hano ku gatuti timwaye mubona ko tuzatuma imbaga nyamwinshi irindagira nimba jewe abantu barambonye hano gapapa kuko iyi YouTube nayo ni ikindi kintu imaze kuvuga ibintu byinshi izijana ibintu uko tuvugiya uko mu minsi mike biraba byageze ku migabane y'isi kandi ni byiza nibamara bambonane ayandi makuru anyuranye nayo bambonanye hano timubona ko tuzayobya imbaga nyamwinshi Yesu yageze abwira abafarisayo akababwira ngo ibyo mbabwira ngo ni ukuri ngo habe na data ngo ni umuhamya umutima wawe ni umuhamya ko wahindutse nimba warahindutse ko imbuto zawe zitandukanye n'umuntu wahuye na Yesu babje iyi Mana muzamuvuga ngo yinganje koko sama kuru muzamubwira abantu uracayigira Imana yo mu minembwe ngo twoyireka ayi wewe warayiretse kera kuko mbabwire agaciro k'Imana mu muntu n'imbuto werera bo mu bana nimbubaniye abantu n'ishari ukuwavanga uracagira Imana nimbubaniye abantu n'umwaga kandi ubwo buzima umutima wawe ni umuhane ni wowe uzi ukubaniye abana icyo ni ikimenyetso ko utarigera uhura na Yesu ntagira ishari Yesu ntagira urwango Yesu ntagira amacakubiri Yesu ntagira urugambo Yesu ntazaterera ibiheko Yesu ntazatera amada Yesu misiyo yakoze ku isi hari aho mwasomye Yesu yateye umwana w'abandi nda none yarawufite nyine yarafite umwanya wo kwirwa azunguruka muri quartier ko yagiraga umwanya wo kugenda avuga ubutumwa bwiza misiyo igihe ciwe kibaze none
ko dufite ibitabo by'abantu bigenda bivuga ayo makuru. None ko muragira ngo abantu bazamenya Yesu gute mumubabwira ariko imbuto zanyu zikamuhakana? Nishoga Yesu yageze aziza abafarisayo akababwira ngo mwandyarya mwe muri kimva zisize inyuma ariko imbere zibitsa amagufwa. Timunamubona ko dufata isanduka ari hari bengerana ryaguze 100,000 ngahe ariko imbere habitse mwiki intumbi. Nguburi ubuzima buzira Yesu ni ukuvuga ibintu tutagira gute tudakora. Kandi jewe kuva nemera Yesu ndabarahiye kandi naje simba hatabivyaha ariko tibishoboka zonca he aya makuru y'urugo yoca konga mbona Yesu yanyuza ahantu wanje hose arahafata aranshobora. Bibiri zibangwa ibyaha ngo bimeze niko Paulo yavuze ngo nk'ibibamba ngo nawe ameze nk'ugize gute. none beneda Yesu nk'umuntu yaheba ibyo afite byose. Bibiliya nziza ivuga ngo umugabo umwe w'umunyabwenge ngo yaraje ngo afata ngo ibyo yari afite byose ngo abigira gute ngo yageze mu murima ngo abone iki ni izahabu niki ngo afata ibyo yari afite byose ngo arabigurisha ngo kugira ngo aje kugura iki ngo agure umurima yabonye mwiki. Muzi ubwo butunzi bavugaga uwo ni Yesu, si ubundi butunzi ni Yesu. Umuntu ashobora gufata ibyo afite byose akabitanga kugira ngo abone Yesu. Uretse ko nta nico bidusaba kugira ngo tubone Yesu. Nukuri mugende mugenzure ibi bintu tubamo, muzasanga tuba mu bintu bizira Yesu. Muzasanga tuba mu ministeri azira Yesu. Muzasanga tuba mu miryango izira Yesu. Muzasanga tuba mu bintu bizira Yesu. Muzasanga tuba mu bitaramo bizira Yesu. Kuko abantu bafite Yesu tibibasaba ibintu byinshi. Imbuto umuntu yerera abantu niryo zina ryiwe. Nimba abantu bagenda bakugiraho uruntu ndakurahiriye hariho kandi gashambura abantu batakuzi ariko wewe uziranye n'Imana. Wewe ukienda ushago wewe kamera y'ijuru izikwerekana. Uri umuntu wose igifamiye ukagenda ukaja ngo ngahantu h'imyaka 2 ukagaruka uri mutaraga wewe udasiza abishwa b'abanyagikuyu n'abajaru. Muzi ko bene wacu benshi bataye ngo bazabaguma kubesha ngo baba mu byaro akamaze kukavuga ahantu kuko bizabimbabaza ku mutima. Iri curuza rya bene wacu ryo kumara amezi 5 ugaturugo ayo mafaranga muza mushaka mukayarutisha urugo tiworonka makenga utaho ubanze kureba urugo. Ndabarahiriye si bose ariko ndabarahiriye hari abantu bacuye abandi bamfiriye. Tacho bikibabwiye gutaha hano kuko afite urundi rugo. Hari abahungu bashingiwe, hari abakobwa bashingiwe, kandi ingaruka z'ibyo ni kubera kutagira Yesu muri bo. Kubera ko Yesu azayobora umuntu azakubwira ngo iki ni kibi. Niyo amategeko abantu bazaguma kuvuga ngo Yesu yakuyeho amategeko Yesu agira ni ukugenda tuyobora azakubwira ngo reka gutuka nuvuga kirakumarira ubukristo reka Yesu azagenda abwira umuntu ngo hano hari danje tuje gucururiza hano twabona abantu bahungu mwajanye aba bazaguhindura basezere ntambara gufite zo kuzabana nabo. Taha genda ucururize mu mujyi. Nayo makuru twari twabazaniye. Umuntu yari muri Kristo Yesu abari icare mwegisha ibyakera biba bishize dore ngo byose biba bishe. Imana yadusigiye misiyo ibicishije muri Yesu wiyunze natwe idusigira misiyo yo kuyunga n'abandi. Nimba umuntu adafite misiyo yo kunga abantu n'Imana
ni ukuri byubamo ni ibyawe na bene wanyu. Nimba indirimbo uririmba zitunga abantu n'Imana, nimba kamera yawe papa idafite misiyo ituma abantu biyunga na Kristo, uzohomba nubwo wewe uzita kunguka. Incurango yawe patiri nimba idafite misiyo yo kunga abantu n'Imana, nubwo tubyita ko dubarikiwe, uzohomba. Aya magambo mpaye mbabwira, nimba mu mutima wanje hatarimo misiyo yunga abantu n'Imana, kuko nisho Kristo yadusigiye, ni ukuri bizashira. Ikiyumbe tubamwo nimba kidafite misiyo yo kunga abantu n'Imana, ariko kikagira misiyo, abantu benshi bagiye bakorera abantu amayitaje, nibo babasanguje. Ibi ngibi si amakuru y'imbarirano, ni amakuru agenda aba ku isi zitandukanye. Umuntu akaza gukorera Ruhanama gahunda ngo amusengera atere imbere, ariko akamusubiza inyuma. Jamen, jamen, kwani tunaenda mbinguni ama tunaelekeza watu kwa Kristo, ama tunafunga njia hiyo? Wewe unamuita mtu ili umuhudumie kimwili na kiroho, lakini wewe ukamugusha kweli kweli kweli. Uhayuzara nawe ufite abakobwa n'abahungu, ukagira ngo wewe abawe bazatera imbere. Mwamagara abantu ngo mubakorere amayitaje, mukabakorera gahunda, bamwe bigatuma batazashaka. Murumva uyu mubabaro? Umwana w'abandi akabyara bitari ngombwa, umubeshe ngo ugiye kumukorera gahunda ngo kugira ngo azashaka. Jamen, jamen, jamen. Uyu Yesu tugira niwe. Turagushima Mana, ibi tuvuze duteye imbuto.